So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, you know, the reason is, it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Vakaleleka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music. Ni sambulo binaka se kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutuku. Warita na boni lawa ni matentuo aya said kayum ni obiti sa abandono elevu na lawa ka baudia na human right treaties. Tugun na beka ngo kayum na ngauna bosa tigo me diniba ena bongi ena ngauna reda tal na matambosa ke burabura na ribote ni human rights ena nondo bonua. Levu na matentu kartigo ena bosa ngo era warita ka medingo mo biti e sota la batutu kando beira na lawa mesa kuwa na pegwa saurara ataki ka edana pa Britania na Convention Against Torture. Ia e berita o kayum beira na matambosi ni human rights ni be lawango ena batau na kena boyo taki mai na nonda palimendi ena badur talitiko ena ndona bosi ni mataka ka na solia kinoviti na nonna batulewa ereregi na matapilo enda inda yendo na ngoni buli ambaki rusal korua ka bangata na Facebook mesi wateki na ndona ngoni lewa ena nonna bakauta so ni tamba kanga ibangata kana be tambongori me barere ko ekina embeita kyo singi ni anga ibasa urarata kana ngoni longo pero mo de bata ka kaini na mbiuta na kene tamba ka lubo le tukina ke boa esianga ni boyotaka na nona kerkere e anga ibeso singa na ndona rumu soumi na bonua mela ki sotabakin na ngoni longo esa sereke kambele mbotanga taro bitalanga e na buku ni turbanua esa labeta na bata tambo na buku ibiti na matanitu Amerika ni oti na kana boedur na bendini gona tukutuku e bandita kana ngusini bosa ni matanitu mai kia e labeta Amerika na kana bata tambo e na buku ni bebu ke boilabo ke no matanitu kala beti wakina e soni tubutu bokati kina na bata tambo ka koto e na bukunra na iliu ni matanitu e atikibu na bata tambo ngori ni oti na kana tori baku ko na matanitu e na ronondolo ono kina gito parita na Fiji Rugby Union nirtu siang ni dua bata na non like kontara kini gito i bonutai no pituai e asani takato mando tuai na non kontara ki na FRU nimber lagi gito Sri Lanka karau teni 5 dola na kena iso labo sabana matangango e na kena barutaki na kontara ki membali tirtu na rubu kartu na boita bitigo e na boni sotsot ni burubura kataraba ia ratu barita na FRU nirtu na barutaka endo na bose nimber ni daba na mbaki mai daba kir na Vakaleleka non de tutuku ni boeding binaka Imbula bina na turanga na marama na turbugi na ngone lewa imbula bina rangone karuta kini marata itiron da bibingomi na bioli baliba ni Radio Fiji 1 na da baybiti na bonga ni biyanu yanu oya upio rotuanga na mninda ni bengravi na makia mo na ono kita tiri karua moniti kina barumbuka ene wasini ngono baruta ki kilo manikoro ilutu na karombo